Irving je isto playmaker, James Harden igra na dvojci u Houstonu, po neki put igra i kao playmaker. Malo više kredita za Amerikance, to je taj šut Kenneth Farida. Sjajno, Kalinić, odmah zakucavanje. Proti Litvanije dobio je tehničku, hteo je Valenčunasa da udari. I sad će ući u neku, odmah je krenuo na Raduljicu, Teodosić sa loptom, Teodosić ubacivanje Bjelice. Sutra možete gledati vaš link na posteru sa Bjelicom kao da je poručio američkim igračima. Nema pogotka na drugoj strani, svi našli na skoku. Hvata Marković, ide Raduljica desno, levo je Kalinić. Bjelica ima dosta prostora. Da vidimo, lepo mu je oslobodio sam prostor u reketu Miroslav Raduljica. Kao neki 14 sekundi za ovaj napad, Raduljica. Ništa od uručenja, ipak lopta za Teodosića. Teodosić sjajno na kraju, zasnuo je Kyrie Irving u odbrani. Od osmine finala, to je što nam daje mnogo snage na svim utakmicama. Ovo je bila NBA majstorija, mora se priznati. Ovakvi ziceli ne smije da se promaši Irving na drugoj strani. Nevjerovatno pogađa ponovo, timeout traži Aleksandar Đorđević na skoku, da vidimo kome lopta, ipak u Kazansa. Već Harden na drugoj strani, nevjerovatno kako brzo prelazi u fazu napada. Harden tražio kontakt, Gay, bravo za Krstića, ipak lopta za Amerikance. Thompson, vidite koliko ne čekaju, pogađa Thompson za 3 poena, rekao sam radi se o paklenom šuteru. Bjelica, povratna za Bogdanovića, dobra finta, Bogdanović. Jović u skoku, bravo za Jovića u posljednje sekundi, 21. poen za Srbiju. Na njihovu agresivnost sa faulovima. Rose ispred Bogdanovića, dobra finta Bogdanovića, međutim lopta na kraju do Jovića, Jović povratna za Teodosića, Teodosić pogađa za 3 poena. Dosta sreće smo napravili ovaj otvoren šut. Kakva prednja promjena driblinga, nevjerovatno. Farid je samo vratio ovu loptu u koš koja je pretila da izađe. Raduljica ponovo, previše se igra u ovoj situaciji. Dobar Bogdanović, da vidimo lopta na kraju ipak za Amerikance. Rose, Farid, imaće 2+1. Gay, Bjelica ispred njega, uručenje za Thompsona, nema čekanja mnogo kod Kleja Thompsona. Gay, skok u napadu, manje, sama završnica prvog programa, Harden. Nema trojke. Ovo je flopping bio. Ovo je bio flopping, na drugoj strani Kalinić iz velike daljine. Bravo Kale! Bravo! Lepo! Promašio je Curry, sada Teodosić pa Bjelica beži svojim čuvarima. Lepo! Bravo! Tako, elegantno i lagano. Kako ne dati na sebe. Bjelica ostaje sam na šutu, Teodosić mu je omogućio šut, nema pogotka, Marković se borio za tu loptu. I evo uspeo da je ukrade. Bravo! I uspeo majstor! I vraćena za Kalinića i Kalinić ukršta korak. I faul odbrane! Prilika za 2+1, faul, kretnja, kazna. 10-3 trijumfa ima, a inače Jim Boeheim koji sedi pored njega na klupi ima 948 pobjeda. Kazan si dalje na parketu. Uručenje za Hardena, nema čekanja. Dvojica na skoku, sad dalje Kazan se ubacio tu loptu ili pobedama 114-27. Teodosić, lako, kao na basketu rešeno, na drugoj strani. Odmah su svi skočili, i grad i igrači, isprotivili se tom mogućem potezu. Bogdanović, evo trojke iz ugla. To je 5. trojka za Srbiju iz 15 pokušaja. Da vidimo, Amerikanci sad pogađaju, ovo je prva trojka posle 4 promašaja za Sjedinjene Američke Države, ali je vratio Irving. Godine Derek Fisher. Klay Thompson ostane sam na šutu, nema kazne, ali Gay zakucava tu loptu. Fenomenalno svetsko prvenstvo Jović. Rose. Jović je ispred njega, Rose. Dobro je, pobegla mu je lopta. Farid također, prilika za kontru. Kalinić, ajmo da vidimo. Jedno NBA zakucavanje, ali momci, čujete naša navijača. Bravo, bravo Jović. Lepa asistencija Jovića. Preuzimanje Birčevića, Thompson. Trojka je doneo i možda preko potrebnu sreću našem timu. I ovo je, samo da imamo alej-up. Dramon se sprema za alej-up, ništa od svega toga. Idemo Joviću. Brži Jović, Jović ide na drugi obruč i ostane.